Hai minazak lum yawang ramane namai baikeu zisna tengkum changna jang kaise matai mamai hegi kederein sa paulia ga radali Meta gu co-founder Mark Zuckerberg ne naka Amazon gu chairman Jeff Bezos pe reita thangja gdeire ge khlak ilang ba pakachum ge ladle izaga chuli zaina ka gdeire ge khlak ilang brogudu pakachum pe Meta gu CEO Mark Zuckerberg da ge charang kang bamse 205.4 billion lale izaga chudle tati beri mai ge bugu ka charang kang 3.9 billion into di dele izasale zagdeire ge khlak ilang ba pe Tesla gu CEO Elon Musk da ga charang kang pamza 264 billion lale zikachidre zana apo ga charang kang ramza kahami ki go ga charang kang ge dollar generally kagna India mugo ga charang kang na apo ga charang kang ramza se kam lakba ga charang kang ramadali zana Gaza ge Hamas Lebanon ge Hezbollah za Yemen ge Houthis hanam kya spy ramza Iran medu ngaza funding tebe hanam kya spy ramlei Suppose zigna Israel mena Gaza ge Hamas spy mize ingi za Lebanon ge Hezbollah spy mize ingi bedige Iran me Israel me perege pnuira taka sangdale zagde ge Muslim countries ke cham ge ke bam roge ze Iran me ze kangame countries misonga zelale achelus du countries gdi broge zene klak ibe countries mroge Iran me ze kangabe zene ngachen ze kangabe ze China me banai Russia me le naka Russia me harai mrok dibe S-400 air defense systems Iran में हंगे लंगपेट का इंदले जकचुदले आइगोंबे air defense गदीबे ज इकक संगबजे इस्राएल में ईरान में पेरेगे पनुइकुम रुरा हंगे बम्बे चिलु बजिगने पैगाई कोले जकचुदले मोमक ज इस्राएल कदेगने मिसाइल गदी ब्रह्म कपे दजाइने ईरान कदेगे कबगुद हंगे पेमक ज कमसिया चिल हंगे न रसिया में S-400 air defense systems ईरान में हंगे लंगपेट का इंदले जकचुदले आइजदु ईरान में Russia mena kanga bedeli zaina United Nations International Children Emergency Fund UNICEF mena 25 ton rahim ro cham be Lebanon kadai mahange pipet kai bibze znain tangmage Lebanon kadai me lutau ludeli zekatudeli za Israel kadai ge Gaza gane Hamas pai menangi gud beting nai mipui anniversary namai habaike huzisna mamage wongchang rabje gane pro Palestinian zane pro Israeli mena znain tangmage protest bige kadai bam cham gena do rogai japni pamte je protest dele zakachuli zai Gaza gane Hamas pai mena Israel kadai ge ngi gud bezan jikom tingkum chana jang kaje kachum habaike huzis namai ge ngi gudle za Israel kadai ge Gaza gane Hamas pai mena ngi gud beza hanai kum tingkum chana jang kaje madai namai habaike huzisna mamai ge tingkum kumke changsing dele za Israel kadai ge Gaza gane Hamas hanam kyang na spai mena ngi gud bemai ge Israel medu mina chang peri chai dele zaina ka Israel mena pnui kom rui dai je Gaza ge Hamas pai mramze ngi ka kadai begene Palestinian me za Hamas pai me zemna chai dibe planet chang hadai je kana peri chai chang dele je ka chudele zaina ka Israel me je nim teti me Gaza ge Hamas pai mena mina hairia la muire le za chporoge mina hangrex na ria maring ra hangge no maire le je ka chudele zaina Lebanon kadege Israel spai mena Hamas pai me banai Hezbollah spai me je kangi begene na ka Hezbollah spai me mina hai me dai je hang hadai me chai chang dele zakachudele za Israel spy me Lebanon kadege Hezbollah spy me ngi je ground operation te me Hezbollah spy me ne kapchan dibe Israel me do mina hang skui me chai chang dele zakachudele spy me za Lebanon kadege ne Lebanon kadai me za ne Palestinian refugee me rames do rei hing zakadere bam cham ga mina chang me pangmi ga dizela dele zakachudele za Lebanon kadege ne na ka Syria ga rei hing za pangmi ga dibe lak chum je changrasna zaming area me pangmi gaidele za Lebanese government committee mene sali zaina Israel spy mene Gaza ge Hamas hanam kya nang spy mize za Lebanon kadege Hezbollah hanam kya na spy mize ingi za air strike te bigene na ka Gaza ge banai Lebanon kadege a zemna me bamra be bam hange du ngo peta di zela dele ze kachudele heki plurun ze bam du nga dele ze kachudele za Israel mene Lebanon kadege Hezbollah spy mize ingi za air strike te bigene za ground operation te bigene plana
mina civilian medu chakai dege changke je hai madai pere chai changdale je ka chudule za Lebanon ke dege Lebanese me punuki nga je bam medu tensian di je air strike begina Israel mena 1.2 million real adle je ka chuli za Israel mena Gaza strip gen 9 tangmai ting choge punuki nga je wongzare ko bam school le siki ge banai muslim ka klum bam haraki ge ncha je strike begina mina hang khai je madai me chai di le je chu za hang rak squeeze ke chumme ka hazam le je sali Zai Russian spy menadu Ukraine kadege tingmui tingba sahid drones lim robe reactesesna zai missiles kacham cham be madai ne kangi dilei zikchu dilei zakar ki region ge Ukrainian me minahang ket penung patingkom hadai je skui ko chaidi dilei je sali zai Ukraine Air Force mene sa Russian spy mena Ukraine kadai bam cham cham region kreze madai ge reactesesna drones lim robem pet kai bige ringye use sruga Ukraine Air Force mene kam siatun dilei zikchu dilei missile kana zena 25 drones lim robe zedu anti aircraft missile defense system ne tensiani lei zedu ka chudlei kadai rein sa pin do ta zebam rahangge channel subscribe to lo zainang nungwang changba bam zaina like to galo zainang se lu be page nang kangmandu se lu rahangge share to galo bi guys zain kinga nim le ne zet hodlei hai mana zaklum